Gledala sam novu seriju Netflixovu Emily u Parizu, autora Darena Stara, koji je radio Seksi grad i to je to. To je novi Seksi grad, prosto. Glavna junakinja je mlada žena koja iz Amerike dolazi u Pariz da radi u modnoj kompaniji gde se bavi socijalnim mrežama i serija cilja na mlađu generaciju, međutim ja mislim da će naša generacija sredovečnih bumera biti ta koja će konzumirati ovu seriju sa velikim zadovoljstvom, obzirom da u prvoj sceni glavna junakinja obučena u Kenzovu haljinu, serija je počela da se emituje 2. oktobra, a od tih dana je i umro Kenzo i u svakoj epizodi prošetaju se takve haljine fenomenalne i takve cipele kakve je imala samo Carrie Bradshaw u Seksi gradu. Mislim, neverovatno. Inače, serija je sva u stereotipima, Ameri su cool, Francuzi su frivolni, kao da čitate Balzakovog Čičagorija, svi imaju ljubavnice, svi nose skupoceni donji veš, šefica njena u Parizu puši cigaretu i nosi crne haljine, puši cigaretu i ne jede uopšte. Njen novi dečko je šef kuhinje, pije vino, vozi se biciklovima, mislim, sve ono što jeste stereotip parijski, a plus toga i francuski, što bi mali Perica zamislio kako izgleda Francuska, bez ikakvog nasilja, bez emigranata, pročišćena, čisto, posebno sad u ovo vreme korone, znači escape totalni, ono, pritisnete dugme i vozite neku idealnu lakrdiju, ali fantastično idealnu lakrdiju, plus radnja, dobar deo radnje se dešava u Florian Cafeu u Parizu, koji je kultno mesto od Ernesta Hemingwaya i Trumana Capota, koji su dolazili u Pariz, Jean-Paul Sartre, Brigitte Bardot, pa kasnije Givenchy, Yves Saint Laurent, Rabana i ostalih umetnika. U modi danas jeste turističko mesto, ali zaista ceo Emily u Parizu je 10 epizoda preslatkog stereotipa kako mali Amerikanac zamišlja da se živi u Parizu kao razglednica, božanstvena razglednica u kojoj ćete svi uživati. Ja jedva čekam drugu sezonu.